ka Kyrmen Foundation ka kunhun balaseng halor ka nongrem ban kener kilat jingerap haka imlang salang hene ka Sngewbha kala shemya ka wei ka benta ba kongsan Daka ba Pynlong ka Jingpynsngewthuh ba ban ai Snam Sngewbha ne awareness program kam first blood donation camp hatep kendat government UP school tuber kamaichnog East Jante Hills district harengkat ka jinga trelang ka kunhun balatip kum ka ai Jingim Shillong bat ka seng samla Catholic mi mentru kabalong ru kum shibenta ka World Blood Donors Day kaban salong haka khat sauterik menta ubenai kiba ajingkran haka ni ka sngi kilong uba Kyrmen Shilla uba F Daka u president ka Kyrmen Foundation ka Dr. P Shilla in charge Joy Blood Bank u DC A Baranwal Dr. D Shilla DMHO ulaski Rambai MDC ka Tuber u Miki Lengdo YHNO ka Tuber kamaichnong ka Simi Kongthiang u Serious Daka bat kiwe untuk ada pi charge pi untuk ada pembor pi lenem to kwa pi tega yo snyal sorong handai wan pi daga bentau PM kamsen go penim yik tagi welcome yik jing im lene ki wachem jing hagi hospital lene henu bentau go per tenali yonga ek ble yo ro kin ki donors ki badang donate yik blood ki pi ku ble chi bon o pi man sket pi tegi bichlo di bentau wan chikmat yo ye ka Snam yo pi bat di bentau yara yagi perlok ki wa kam ngai skemo kini ki jing eri yong pi nale yong kita ki pruwo yo ye ka Snam yo le se bom tip ki bidon tip le tangbo mende e bi ye ka Snam hu ni mesen nga ko mo jing lan ti yonga hagi ni sos nem cheden ki por wo yo ye rap ki perlok tip yo to kete ki jing rap nga ye ki memang go wa man bali muduk kata ni baik lah wa ngawa te iyo example ini ki perlu ki wa kwa Islam ye ki bi tang wa kim ho e ki ni dau ke cha mo met ke yoki henry heju por la kam o pi hawa panchi rap ki perlu mandu yo siao si nganga injan ki perlu ki mun yu Islam da ki ki teng chin siao ki let you set ki lai ringa pi KWM ketika KWU umani kita kita sangsup lalu kita kemen iyo ini banta ayung yang dekat terang go beli kata te kini kia kini ki volunteer yang kini kiwa the one sekmat ini including hadu minister yang ila wina kita kiwa Snam tu sini kini ki Snam AP tu kalau aging go kita ki bro nanti kita kini wala AP mentu to aging Kyrmen go kamu wan kaman go jing Kyrmen ya kita ka pe yupa ya kita ki puyu para yang kita ki kejut wa ka gani msiao thu mi bru wa msiao thu ka tang wai itu ki bru da chak ta go siao ki ka no jing koridor ka Snam ha ka tu ka por pesam ke ya ka ka por maka no kerdan pe lo to kerdan wa he wa khiang la ka ru poi ha ka Snam to ka ju ha jing yap jing im ka penting ke peman go ubru selensar ju ta kam kini jing le yang pi to ka jing rap ko kita ngai ko ble chi pun kerpang kita ki wala donate blood aku aku pen emergency mi pila man pi mana ko por wan sikmat donate blood ti klem de yuti yo ye kamada ongin tu ha pledge ong kamada ong I shall donate blood at my own expense without any greed, free from all caste, religion, discrimination. Islam siam demon siam claim the unity will yo yo in return. Ma nete with free from caste, religion, discrimination. Claim the ongina or yo chau tu. Claim the ong yo panar na yo kasi na yo we the one to kunja ki bro like tribal area yung claim the ongi yung tu to Christian, non-Christian, Hindu, Muslim. Ma, we all are brothers. Iwaro to ki human being. Kita cina pang blind, kita bo pang blind. Daying maya yung the bo wi kam di wahat jirong do yung waro ki creatures. Now, waro ki bro ki living being which cina blind. The hakli do ibo to yung bro. For blood, then it's a situation that nobody wants to wait. We all donate different kind of things, but we never know that what it might end up be using for.
But then blood is something, as I said, is we can be sure that it is something that will be used for saving somebody's life. And the beauty of donating to a blood bank is that it is above all sorts of, how should I say, discrimination. That your blood may be used for somebody who belongs to a different religion, somebody who belongs to a different ethnicity, somebody who I mean, and you know your blood is also being used by somebody whom you not have liked in the first place. But then at the end of the day, human life is of paramount importance.